ole Q2 mi puite tun tuma chuanin ama kan lo tiang to ha kan ti form le do ania Lakers te Clippers te rin lo do an chak lo tlat maya chu kan hei kan mi som te Sarapela Sarkia Sarpuite anon tela chuan sanin ai hianin Qualtra guest kan ya Kimkima Zaithiam basketball at VM ani po hi aron tel dona nge soi don kan chelo fa an rin ai takin ke ni ai lo thiam me thi boka sonin nge insight angai to the por se vedoni ma sain number 1 ahian Lakers naktub zi ai khel don ania naktub zi kan tia viewers kan hilo el pitan to chuan fo in ni ang chu tan chuan kan soi to chu an chak zowang em ti kha kan clear ho don ani ma saberin soi hong turin Sarapela Lakers game 5 game 6 ahianin an chak lo chuan an tla du or tai ni to a nge kan ngei dan kha Sarapela soi hong se don du du kan soi ve don ni o le Sarapela kalome ani Lakers an chan si a chekhop maya edi hi aron ke ro ma se 100% don lo ba groin injury te chu kan heveka ti harber pol ani ya chu wang chuanin Lakers an chan sa tu in ka helova LeBron ala 100% lo zong nen chu wang chuanin nak tu khianin an role player ho abik takin deni shooter te chuan KCP te aron step up angai don emema chumi an step up lo ani chuanin san sianin game 6 a hianin take center a hian chaknan san le merit oma mani game 4 5 kan entanga atira khanin first quarter khanin game khan so moti me turin san khan anan khel tha Lakers hianin an defend dan tur hi engtinge ka tiang AD tel lo hianin an hello deu moni o ka ti pick and roll hi an defend he lawa pick and roll tanga ball suak drive and kick tiang ve hian mangna sa emema Chris Paula 100% lo ma se Chris Paula an main primary scorer an don lawa amaro chu Lakers sa chuanin an prime an ball an score na bera tu an go to guy to AD ai hiama LeBron la hi 100% lo ka ti tong khanin tun a game han entry similar NBA entry de chung kan threnga passive MMA nge ball engtinge ma a drive pup ang te khakan mutlem lut tuka chu wang chuanin e chu nak tu khianin san sianin an close out thei mai ka ring deuh athan chu 100% lo na chuanin ti vak ngai na om ka ring lo Lakers tan chuan kalome midang adu Kimkima ka ngai vedan Lakers an chak hiring em next ahian Lakers nia kanin hiam na sakhop me tun season hi kan ka ti dona ke chu LeBron fan kania mani zinga shooter khan 0 na ya KCP khan 0 na ko ka khan ni pakata an starting 5 in ankel chiat re kha chuanin bench te kha chu mentality kha achelo theilawa an phuna kha thalo theilawa kha wanga ni pakata chuanin aba ka LeBron khan free throw kha hetem mi lawa kha apoi pakata hetem item lawin ka share kha mi game khanin omzia chu a drive claim a attack claim dina nia enge a chan chu shit ka shet chi lawa 100% za no ti chu sheda ma se LeBron 100% lo chung po hianin player dang tam tak ai hianin player za som kwai hena la thathawa khatiang khami LeBron kan mu thena kha lang lawin ka shia khama kha pakhata chuanin ka shia chuan AD ga khelo chan khelo wang ka chu ani te me maya chuan chan pakhata chuanin LeBron na khel kan re chuanin a khallu tanga defense draw nga pani ma pathum an double team ngai ta ni chu a kick out kha perimeter ho khanin alo hit turani ta kha engma kha akal theilawa game 5 khan kha pakhata nin ka shia apoi berta ni chu
chuan Sarafel khan an chakha ring lo dewa ke chu game 6 chu Lakers nan lak ka ring thawa nichin loka khan ESPN first take le undisputed khage ena an AD khana khel donin ka shia a khel thei chonin AD chuanin san sian chan nei in ka shelawa a baga LeBron ron ni le nge karing game on the line khating a chuan series on the line anga chuanin King James kharon nan le chu ka ve sei Sarakia kan kepo Sarafel khan chak lo kha ring de la ka Lakers ka amar chu hil lang chu soiwak atum lo mar chu an tan view chu thei pa to pa etinan thi tha an khela ni chuan ti mayang an theina zong an khel chuan Lakers an chak chu kala ring thawa amar chu game sang ani kha chuan Chris Paul te bok an chak le chu ka ring thawa an ril ru ani tuna chuan Lakers ta chuan an ril ru poi mo bering ka ria chu te chu ka soi ve du about chu ka tan lo ve ni wa hin soi wak tur ka dei kran lo hello ta putia sarte te galo me ne injury asoi lo thei lo wa champion tura kan rin ma se champion tura kan rin an tlak chiat na chu injury ania Golden State po kan base line ti khan an ron van doi ta tiang deuh khan tongin ka ria ma se midang an step up angai ga tia Lakers bi kha soitaila midang hi mani agan khel kha chun chan san nei lo lang chiang renga shooter te KCP Kuzma te chuan Caruso te po an ron step up ve chu ngai to in ka ria LeBron le AD anin nga chuan an ti fu don lovin ka ria anin 100% lo ta chuta an defense so aron that mei ka ringa no siam mei chu ka ringa ase scoring ber him problem turnin ka ria chuan a kharnan san chakaring in soivek to boka hey Edia LeBron an omduna Staples Center ani bok chuanin 55-45 bel in mi garin don Lakers ka danga ma se Lakers ka tan lo jin ria chuwang chain ka sei tam lo nga Lakers chak lo zok se ka tia mara chu Lakers chak zok karing deu zok mani chu le ado tu hianin Clippers si hey home a khat man chak lo wa tu in zinga an chak lo le an home tiang bokin Dallas Mavericks so hi an home an chak dik mi lo thunga ta chonin 3-2 ni betawa amaro chu home court advantage Dallas nei don chi ta nge kan nei dan ka sei ve le tiang Sariki time to nang Dallas le Clippers kalom ne makka di chu hemite pani an home ve an khel thei lo chak lo ve kha an ria home ayan an noi riu me chu tukina ka atopa luka an kompo han away anga kan khel chuan ti khana soi zuk maya chuan chuan an home court advantage nei ma se chak lo theina chan san la nei thawa soyang khan Clippers si tlang theina chan su an la nei sang jok chuan ka ria chan chu ko phai le Paul George si away an khelanga an khel le ni chuan Clippers tan chuan sorry Mavs tan chuan ahupur omvin karinga chan chu luka hi mal veya Porzingis sarpui te soyang da Porzingis si arin tlak lo be ve me san na hi chor lo wa ti mayang chuan nge next match ayan chak jok turi soya har sa ga tia amar chu Maps ka tana
Clippers si tun game next game mai chon an chak thei meng im le odi ka ngai tu ka tran jok chu kan senga Mavericks si ka tran jok a tu na ri chuan ma se Clippers si an plang na chance chu a tha ga la ti tho mai ti ha kan sei ni Kimkima the last le Clippers lo follow em ga khelawa ilo en thau ka ringa NBA playoff trip ka seven le la kalau me sarte te Mavericks le Clippers si a series si garin ai den angai noma amu noma I atam tak mitam tak phei chuan in Lakers tu man hlau wang Clippers in game ni an chak lo luya Dallas an tum an tia analyst phei chuan an Ross na se MMA in shaka nga ESPN lampang chu ti ni lai chuan in tuna hian in game thum game ni nan niam tat me Clippers si ke pon market hi pakhat Clippers si kan be seng na chana garin chu leadership hin tla chamin ka shia kawai hi at thavio na championship player tu ni na in leadership quality hi nei thallu tuk lawa chuan tuna hian Chris Paul hi aron lut le ta Clippers a hian in ma Paul George Kotsianin Rondo Rondo le Chris Paul ga sai pal Rondo hi ron lut le a Kotsianin duang hian minute pe tam lo ke te ke chu hei pakhatan ning ka sia chuan ball an ken tir tlem boka Paul George chu ka be sai sang lo jim suma pandemic p ka anti atang khan pandemic p sideboard Paul George kha han itla da mo playoff a henin alang wa ngai lawa chuan game 6 a henin Mavericks home ania chuan Mavericks sian chan nei an nei thazau in ka sia achan chu Luka hi dan ngai nan shelo ta Clippers in abaga Porzingis hi 3 a perimeter a omlawin achunga attack tamjok ta se Rick Carlisle mika Maverick coach ka hei hian achunga da tamdeu ta se Boban nen achung hi englo hi paint hi ventir ta se chan sun nei thazau in ka sia Clippers ai chuanin roster en chuan le an hot dan en chuan thati jong khan mai ra sa sa fela sa te ka lo me or ka lai ta team de Kimkima Zaithiam soinua to ania he game a hianin kan mu chian me ma kan karin theu chu tu man Luka Doncic an ne lo ni chu game 4 ra khanin a intina neck injury ne game 5 stop don lampang intina tran khania game 5 second game 2 la intina tran de khania chu ma chon 2 le 3 le 4 khan chak lo khania kan en dan chuan tukin jing game kan en khanin game 3 le 4 Clippers chakna inside an drive lu char ang kha an ron ti top na khanin avoi khat nan bobana le Porzingis saron start tier bur maya outside and sacrifice sa outside and sacrifice ati chuanin tulungi ha kan lo enanga Morris le Reggie Jackson le pon thi an du no la ni ti kan bunga ma se hei an serious ni ups and down to ka ma se tu na kan en chuanin game ni chak thoka game ni chak thok sel don chuanin nak tu ale pe ka po Mavericks kan chak tu ra ka ya ama se khati ha ani ngot thelawa home court ani lak thok te po hani thei me the ya amaro chu tu nang tukin jinga po khanin anin ne to hop maya atopa khanin li na chance khanin an senior player lo ve in bolam kenga khawang khanin ke chu ka hudan chuanin khami an li na chance kha an blow in ka sia defense phale on khela le la man ba mi kha poi lut tuka kha ke chu game turning point in ka sia ni lo kha chuanin game lo khana in he to ka Luka hi ni kan soi yang deuh het ama kan lo soi fu to nge players endurance halut tuk ani lo ti arin omna hen support quarter a hianin axel sabak ai lawa ma se nge a damage zong ki chu for second third a hianin aron ti to thina chu Clippers hian an tinge contain an tum don nge nge ka ti hi ka ngai to in lo enanga an game hrim hi isolation tam tu ru tu ka kan so zai lo ko sa te sero
cái tiệm game hi cái số man cái fan basketball số khel tổ ni thế cho nên cái tiệm player in dan thấy hi ổn đón lâu hiên cái lúc đó na tukin si depo kan lo enanga Luka kan defender men chedeu hekka a ko chua ka ti khan isolation khel pui tar ka ringo ta kai su a ho one game ho hi ka ti dun ang reng khom ya ka ti ra nge game po ni lo one on one game ang khel ma hi ka ti deu be kan chu wan chuan team defense po kha khel thei mang lo ni chu wan chuan in nge ma te khai strategy ni ve mi yawa ka du ka lo bu ve dan chuan in Luka hi an game bulangai ka tia Clippers yanin Luka hi tukin sing khanin point som li pahni anei me baka 50 na season ani kha ati le chuanin an sakron lo chiang lutuk chu karen danin athan chu point som li pahni anei abak zong point basket ruk dang kha ama tel lawan score ani abak zong an score khanin ai basket ruk tilo khana involve ti nania chu chiang chuanin Luka hi an pass tir ni lo chuan ama hi an khal sang tir to isolation ama nge one on one an ne top an chan tum top pi an angai ka sia chumia chuanin an game hi aron thiat thiama engtinge ka tiang thuak nei dewa an rong thela ni chuanin ke chu Clippers sang hen chan som lo chu ka timi lawa tuna po hianin na na rekies yang deuh khanin Clippers chu an sak chu kala ring deuh pana ama ro chu nge game chuyện là wa en game nghe ron pot ko don rin lo de game kan musi in ka sia atira Clippers sakan ring game ma game hi an la chu mi ai an stream don ni hi kan ti Clippers ron chak le Clippers ina na sang don ni kan ti me ron chak le kan rin kan soi lawang char hi na khela wa joni dan po hen kan soi dan hi in ang lo lom se ke ma ring di po kan nom lo mo te ka te me ka lo me expert how min ti boy mo sampai kan soi lawang hi na khela chunia kan ring dik lo char char tu ma kan ring dik lo me ka he da kan kom ho na em mi serious chu oh kalau me satete ne anni pani hirin thiaman har khop na ya mase ama sabera chuan ke chu Luka hi cái thốt lâu vàng Clippers ai cái đá đón xìm xìm mà chú vào chân Clippers cái đá sám sám mà có hai lệ Paul George xin nắm phải lâu khốp mấy à nia nị chỉ là Kimkima Zaithiam khan i Rondon short talk lâu cái tia dictate point guard chalut tu kan này ang tingin man lâu ti lai cái question pakhat ania i Paul George lệ có hai anh kia so cái điều mấy tu na kalau chang lok cheo khalai kha mình sẽ các cái nào có thể là isolation ang khel char char play dictate tun ngai that lawa chu ni nia chulai chuan ngatinge Rondo hi scorer ni silo scoring point guard ni silo hi tangkai lo pui hian an lai mo ti an ma mo lo hin lai mo ti te po ngai tu na a om ma se nia tiron lu te experience coach nia tin voin po i soile soinu dala su lucky ani deuh leka an last basket kha ngatinge dish out kerr lai kha ka se team lowa Paul George na i an steal ava pass transition i chep lama va pasok le an layup nong ber kha khang te po kha chakpui na tur easy layup thei mai ni na ala TV tang chu na taka har yeu nge chu ka selawa khang te po kha nia experience an la nei to lo wang te po nia nga mase i NBA hemi playoff series ai jona poimo ber ma sabera chuan i game thum la khi poimo lutuka ama ka soi tong khan i game thum la hi chuan chansu 70% vel hi chuan an nei thakal pop hi ni deuh to meya ama ro chu comeback te po om thowa kan se cheu thowanga chu ti chung chuan Clippers hi chuan an ron comeback thei garing tuna i annex game an ron chakani ve chuan an homa hian an chaklo phal to lawang ti hi karin bha ani hello me na hain sarpuite ron soi chuka using second rate second kualo ma Paul George an bolakenga heta rejection mi pek tak kha tumuni pek kha ngatinge Paul George khan Terence Manning ma Terence Manning ape ngatinge alak klak namlo khlai tak kha confuse ho katia Paul George kha a drive tlang se
drive ta se 2 points play free throw tal ani do na chuwa gan khlai ta khan Paul George chu achok kati lai te kha kan sei lang ve du se man ye akmi ba han khamit te pani kha du to kila tuna chonin champion tura karin te ain tum do da achak zok soki champion karina chu Bucks le Nets ania Lakers chu final four on thing ma se game 7 hin en thiam chho noi tin karina engang kon second round point dei lo mai the thiam chin ni to wangin chumang chuanin Islama champion tour akarin le tour NBA shima po ngai dang ka khelawa Bucks le Nets Saitan turin tara phela o Bucks le Nets kalau me ni Bucks le Nets series mu nom bertura kan ngai ni ma se poi kan soi sual le thia ama series ngai mu nom bertura kan ngai Bucks le Miami hai sweep pop maya rin lo de win ani sweep pop maya ni kuma Miami nan sweep thela van nei thak takin overtime Bucks ve khadaron chang ve yani se tel lovin chumi ti lo chu game eng man la lawa tung kuma squad ngai deuh tho ti da kan soi su lawang om lo chu J Crowder le an kon player phoi mo chon J Crowder le Oledic ha om lo an ni me ma se chu tianga han difference an CMM turan an ding kan khelawa chu bata chonin ni rin thiam hi har thin khop me NBA hi ke chu ni an matchup dan tura chon ke chu an favor ve ka ti ma se favor defense offense here and favor in ang kati ma se defense favor tu hian in Bucks hian ka da de ne ka than tu yan Kevin Durant in matchup thei se Kyrie Irving le Drew Holiday in matchup thei se chuan anting ka tiang Harden le Middleton James Harden le Middleton ai matchup thei ka ringa ani lo ani ka ring de le ka ma se squad hian ni la mania Bucks in anting mai hi tan dominate na than me poka ani len hlei boxia 3 anin lu thei boxia kha difference ania nge Jimmy Butler an all star nikuma Miami chakse MVP tur chiang nutuk 40 plus triple double nei papa khami ai khanin Portis khami series hanin points nei them zo khani chutiang vel chu nia an khel thakho me Bucks 3 points an hlom tang boka amaro chu ka soile soi thu to ma tangin ball dictate tura Yanis kha an bang le ni chuan ke chu hemi series chuan aron sual don ka tia ama sa zo ka kha chuanin series zo kha chuanin Miami an off ma kha wang khanin chance an nei vak lovin ka ria chu wang chuanin tu na hi chuanin offensive kan hmu to NBA history kan hmu to kan kami showtime Lakers kan hmu ma velo kan hmu to hetiang ema offensive power tha hi an lo om lo an ti hi ke chu kara adik ka tia chu ta chuanin mu nom chho don khop mai ha series hi chak tur hianin ke chu Bucks karing ma chan chu team o inorganized tra team in build tra ania net si chu an voi khat khel ho na tu season hi ni kuma Kevin Durant lu to ma se eng ma game khelan nei lawa chu tung kuma alak lo line trade trade Harden an la lu ta ni me ya chuan chu bang chuanin chemistry hi issue thengem o team thatak tak an tum huna hian ka tia first round an ne Celtics kha an player khaber pathum zinga pahni Kemba Walker le Jaylen Brown anom lawa kha ke chu na tesa ka gai vak lawa amaro chu tuna hian test tak tak an ma chon dona an pahni ni hian chuta chak jok chu keipo sa te ron sedang khan champion turani karinga chuta chuanin ka min predict tir se ke chu Bucks hian ka da karing kalome Kimkima som vele lok tang Sara fela sayang deuh khan Bucks le Nets chu har khop maya achan chu Nets end ma sataila Nets hianin MVP thei pahni anoma MVP caliber thau pakhat anam ta Kevin Durant le James Harden le Kyrie Irving anam ta chu ani line champion to pahni nam bokta ni Kyrie Irving le Kevin Durant hei hianin nasa takin role play karinga entina game 6 game 7 te thleng zel khel game 7 te lo thleng ta se acha chu game 7 an khel karinga hemite team pani
Bucksy home court home thấy được mà nè season live point net chu tiếng lúc tụi cái là offensive power ra cho nên net chi anh thấy rồi mà sẽ Bucksy defense cho nên thật tắc mày anh nè Ianas lệ Middleton lệ Drew Holiday first team defense anh thuộc NBA all defensive tel thin throw anam boka chu pakhatania chuan nets kan thlir hianin an pathum renga three-headed dragon kan ti khami ta pathum renga baka hianin Blake Griffin oma Joe Harris DeAndre Jordan khalom bok ta an thai me ma net chi chu wang chuanin defense hi hello Kimkima cắt lắc hello Kimkima Zaithiam kan ne ta chheleu nia a chun zom thayam sorry xin lỗi net chian defense chia kan ti rualin defensive player chheleu deuh kha DeAndre Jordan te po an khel tak tak du chan defensive minded deuhin an defense a that thei ti kha lo shebok ilangin chuan lelama chuan Ianas hi a off chuanin perimeter a shoot hlei thei lowa abaga mid range pa shoot hlei thei lowa paint ta hianin an dan ne a mid range le perimeter shoot ra an nor chua thei chuanin net sian chan su nei thazok chu ti ke chu ka predict down chuan englo box chu ka tanzo ka ma se net sian tangzok chu karing achan chu KD an nei tata lelamin sapute so veleng sakete galo me nia kan soi tum le kan soi du dan tur kan ril ru kha chuin ang deuh vekin ka hria a kan ngai dan kal manga kha chu soi belwak talawila I tunsi zona 3 point number 1 Harris net sin an neya number 3 le number 4 Bucks in an neya chu baka corner 3 thabera kan soi thin I PJ takaroma chumi pialama Middleton range shanpa nei lo kan ti thin kha boka I Brook Lopez palian ven ngai pon ven ngai an nei boka yani si am problem tu nin ka sia ke I tukin singa kan so yang de Westbrook te Paul George te Sarah Filana aron so yang de kan yani spo hi selection hi acheve thina highlight hi adu ve de uthina maniti me to rian a problem ve de bernin ka sia chuan ama lo hi ball keng turin fak chuang lo box hi nen hian so yang defensive minded de wan rong khel chuan in chutianga dan har lutuk tu chu anni lawa ama ro chu ti chung chuan net speak hian en taila net dang tur hi chuan Bucks aya fit hi tun dit mona chuan an kherang mo ka te NBA team East West vai hian en taila net dang thei tur zinga chuan number 1 thang don taila Bucks hi kan ti deuh fur ka ringa chu wang chuan predict har khop mai ni Harden te hi tha ti tho mai la mani playing style nei mania game khel thang ania kan sheve ga playoff Harden a chet bon soi tur hi ala tam lo playoff ti a khel nim to nine playoff hian a cheturu vak ngai lo ni ti chu kan sheve ga KD le Kyrie te ring nei to an ni hi an chorang nge ring kan nei to lom ti ril ruan puang ti hi nei ve the ni an ni hi media boy ril ru te kan ti kan an careless thut ve the chu ti rol chon baksi tui hal lu tu kan ne thei to pan ron songan tang fiu doning ka ria 76ers te Bucks te Clippers te soile ta thini la anni aya team anga championship tui hal hi an kher in karing lo tu series a yan chu wang chun an tor hlel viu in karinga chak zok tur bet puisa bet don ni lang chuan nia
baksa chung ka danga game 7 ne ro chu an thlen ka ring ti jong khani se ga lo me Sarikia 1 minute khatsu ge min khung sakram ro ole Sarikia som veliang nét là chiang lâu đâu em mà ní tu ta tiếng hát trong sẽ thấy em sẽ thế sẽ thấy mà nè in sợi nuôi to sợi vắt em về pot tu làm cho anh sợi đàn anh nè offensive team là defensive team hitung tu răng đâu anh nè mấy offense này tra cho anh chia thì anh KD thế Kyrie thế James Harden ông bóc tin sợi anh Joe Harris thế anh ông mà khát tiền khá nhiều tin cái mà chuan net si chân su ở chế độ cái mốt thì cái ngày tổ mấy mấy chân su defense cho nên là su offense hiện chân si ông bè lại thì na cho bằng chân defense anh đàn thấy chỉ nó ông chuan offense anh chế chuang si lo bak si chuyện anh in net su anh defense su khá sao phải tên phong anh lâu soi phim thu mấy mấy point score trước mà sẽ ale làm team anh lụt tir về trước rồi thấu xia kami ni bang khan box chu thì anh defense chata bang hian net stand in a har sa ve mai thea bachina sar afela ron se kan yani symbol ken tam no chuan ti mai ang net stand in apoi thaya amar chu yani symbol ken tam memo tiangani ka chuan aboi thla le do mai thea box stand po hian player yani sahi an problem tur ni amar chu an apanga an man thiam chuan an chakna tur te pon ni thei thowa ti mai ang chuan chuan ka soi thui vak lawanga cái predict donor cho bác xã cái đó bác sản chắc cái ngang thì mấy anh tuần bị cả chuan cho nên nó chắc cũng to anh net sponsor chắc về thấy thôi mà cho cái mà chuan Bucks đã với cái này mo cái Bucks cái thủ cái mà net scoring nang man net scoring Kimkima net scoring sa tete le cái trận nhiều đâu mà sẽ scoring cái net champion sẽ cái tỷ lệ tụ cả chân chu net champion join Golden State Warriors here on tal la don cái chu mi bang chau join Golden State anh chọn chau net champion cái tỷ cái